Bafowethu ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu yunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu, abalandeli ey'nkundleni zokuxhumana badidekile laphana wey'ngane zakwethu ngengoma ithawula lamabhinca eyatrenda laphana ey'nkundleni zokuxhumana iculwa ugatsheni laphana wey'ngane zakwethu. Leya ngoma unjiniya mashingeni laphana wey'ngane zakwethu wacacisa kuse-early ukuthi ingoma ingeyakamguqelwa laphana wey'ngane zakwethu okuyi-artist lasejozini, ukuthi ingoma lingeyayo laphana wey'ngane zakwethu, ufeature ugatsheni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ugatsheni uyibuyisile-ke naye kwi-album yakhe le ngoma laphana wey'ngane zakwethu. Masibuka laphana ku-YouTube isiney'nsuku eziwu-13 kamguqelo laphana featuring ugatsheni, bese kuthi-ke kagatsheni inosuku olulodwa laphana wey'ngane zakwethu ikhona laphana ku-YouTube laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba lolu wey'ngane zakwethu, ukuthi umculi uma ngabe umfeaturile bese uyaphinda futhi uyabuya naye le ngoma uyayiphinda futhi naye lapha kwi-album yakhe, isho ukuthini-ke leya nto wey'ngane zakwethu? Ake sidibane lapha na-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Kazi yapinde ngenalwazi mina ngingazi mise kanjani, ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala, ngalala imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala